usibye hano rero mu gihugu cy'u Rwanda, hano mu gihugu cya Uganda biravugwa ko more than 10 cases, abantu barenga 10 nabo bamaze kwandura iki cyorezo cya COVID-19. Si mu Rwanda gusa, ahubwo no mu gihugu cya Uganda icyorezo cya COVID-19 kiri kugenda gikwira mu bihugu bigiye bitandukanye, nk'uko nanone mu mwaka wa 2019 kigaragara bwa mbere mu Bushinwa, uko cyagiye gifata imigabane igiye itandukanye. No muri Uganda hari kuvugwa abantu bagera ku 10 barenga 10 bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Ari umukinnyi Neymar Junior, kuri ubu ntabwo nzi ikipe akinamo, sinkunda gukurikira ibintu by'amakipe cyane, ariko nawe biravugwa ko Neymar Junior umukinnyi w'ikirangirire nawe yamaze kwandura COVID-19. Namakuru ari breaking news, amakuru yakakanya atunguranye buri muturarwanda wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda agomba kumenya. Icyorezo cya COVID-19 cyashegeshe isi guhera muri 2019, mu mpera za 2019. Iki cyorezo kuri ubu ngubu cyongeye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se mu Rwanda hongeye kugaragara izindi case z'abantu banduye coronavirus. Coronavirus, ubundi izina coronavirus, abantu benshi baririmbye coronavirus, abantu benshi coronavirus yarabashegeshe. Kuri ubu ngubu rero iki cyorezo cyamaze kuba confirmed mu gihugu cy'u Rwanda ko iki cyorezo cyamaze kuhagera. Hashize iminsi mu bihugu bigiye bitandukanye hagaragara ubwiyongere bw'abari kwandura coronavirus cyangwa se COVID-19, cyane cyane ibihugu nka Amerika harimo ngo imibare iri kugenda yiyongera. Ni ibihugu byinshi bitandukanye imibare y'abanduye COVID-19 iri kugenda yiyongera. Mana tabara, noneho byongeye kuba muri 2019, 2021. Murabizi abantu benshi mu by'ukuri COVID-19 yagize imfubyi, yagize abapfakazi. COVID-19 ababyeyi benshi bararize bitewe n'abana babo batashye bitewe n'icyorezo cya COVID-19. COVID-19 yaraduhemukiye, none irongeye iragarutse. Ni ukwitabaza Imana kugira ngo idufashe. Abantu mwe, ibi bintu birakomeye cyane. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi y'imperuka. COVID-19 rero igaragara mu Rwanda, ubundi ngira ngo nk'uko minisita w'ubuzima yabitangaje, yagize ati muraho muri iyi minsi tuva mu itumba tugana mu ki, hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihinduka ry'ikirere. Minisita agaruka ku bicurane, ngira ngo hari ibicurane, hari abantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati hari ibicurane byaje byo ku rwego rwo hejuru, nyine ngo biri kurembya umuntu byo ku rwego rwo hejuru. Agaruka kuri ibyo bicurane rero, yavuze ko mu bicurane biri kugaragara mu gihugu harimo ibiterwa na virusi ya influenza na COVID-19. Ni COVID, kuko ubu ntabwo barayimenya, wenda ngo ntabwo baramenya ngo ni COVID, wenda donc barayimenyera izina kubera ko ishobora kuza ari COVID, wenda ugasanga ifite wenda n'undi mubare, ariko hari ibicurane kuri ubu ngubu abantu bari kurwara biri guterwa ni virusi ya influenza. Influenza nayo murayizi ko ni icyorezo cyashegeshe isi. Iki ni icyorezo nacyo cyisha abantu ku rwego rwo hejuru mu mateka y'isi. Influenza yisha abantu, noneho binavugwa ko iyi influenza yisha abantu gusumbya virusi ya COVID-19. So rero asaba abaturarwanda kwirinda kwanduzanya ndetse no kugira isuku. Usibye rero na COVID-19, Minisante yanavuze ko mu gihugu hari kugaragara ubwiyongere bwa malaria, isaba ubufatanye mu kurwanya imibu ndetse no kwisuzumisha ku gihe. Nk'abantu mwe, izi ndwara abantu benshi nyine wumve ibitekerezo ni byinshi, nyine kumva ko COVID-19 yagarutse, urumva mu by'ukuri birarenze cyane. Umuyobozi rero mukuru wa RBC yitwa Claude Muvunyi yatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyagaragaye mu Rwanda ndetse ko abanduye bari kwitabwaho. Ni ukuvuga ngo niba indwara ibaye confirmed mu gihugu, ni uko hari ababa barwaye iyo ndwara. Kuri ubu ngubu hari abanduye COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda.
uyu muyobozi rero mukuru wa RBC yavuze ko bari kwitabwaho, ariko kandi yakomeje agira ati tukimara kumva ko hari abanduye bakomeje kwiyongera muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu bijya bitandukanye, twasuzumye mu Rwanda dusanga hari abanduye COVID-19. Ati turakomeza kuyirwanya ndetse abantu ntabwo bakwiye gukuka umutima, ariko bumve icyorezo cyageze mu Rwanda, icyorezo kiri mu Rwanda kuri ubu ngubu hari abanduye COVID-19. Namwe mutekereze bya bihe byazaguma mu rugo, musenge Imana idutabare tugere muri biriya bihe. Ni ibihe bihombya, bafite utuzi dutandukanye turahagarara, imibare y'abakozi bakayiga. Nyine namwe muzi ingaruka icyorezo cya COVID-19 cyateje, uburyo cyatumazeho abantu. Hari abantu benshi bapfuye, mw'abantu mwe ni ugusenga cyane. Usibye hano rero mu gihugu cy'u Rwanda, hano mu gihugu cya Uganda biravugwa ko more than 10 cases, abantu barenga 10 nabo bamaze kwandura iki cyorezo cya COVID-19. Si mu Rwanda gusa, ahubwo no mu gihugu cya Uganda icyorezo cya COVID-19 kiri kugenda gikwira mu bihugu bigiye bitandukanye, nk'uko nanone mu mwaka wa 2019 kigaragara bwa mbere mu Bushinwa, uko cyagiye gifata imigabane igiye itandukanye. No muri Uganda hari kuvugwa abantu bagera ku 10, barenga 10 bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Ari umukinnyi Neymar Junior, kuri ubu ntabwo nzi ikipe akinamo, sinkunda gukurikira ibintu by'amakipe cyane, ariko nawe biravugwa ko Neymar Junior, umukinnyi w'ikirangirire, nawe yamaze kwandura COVID-19. Ngira ngo babitangaje nejo, nabonye arejo official statement yagiye hanze ko yamaze kwandura nawe icyorezo cya COVID-19. Kandi iki cyorezo cya COVID-19 nacyo kiri gusakara, noneho kirenze ngo ku muvuduko wa COVID-19 yageze ku isi muri 2019, ngo kiri kwihuta cyane. Nukwirinda kugira isuku, nk'uko Minisita w'Ubuzima yabitangaje, kugira isuku, kwirinda kwanduzanya. Tugiye kongera dusubire kuri metero 2, kwambara agapfukamunwa. Ubu tayari nkirangiza iyi nkuru, udupfukamunwa ngiye kujya nambara udupfukamunwa rwose. Nukwirinda, ibintu byakomeye nk'abantu mwe, birarenze cyane. COVID-19 nuko nguko iri kugenda nyine kwira mu bihugu bigiye bitandukanye, birarenze iri kugenda ikwira mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane, ariko ubwiyongere none nko muri Amerika, mu bihugu byateye imbere, muri China, nyine COVID ifite umuvuduko, iri kwiyongera. Nawe tekereza ejo bundi bavuga ngo cyatangiriye mu Bushinwa, ngo bimeze gute. N'ejo bundi hashize ndatekereza nta n'icyumweru hari kirashira, bavuga ngo COVID-19 yagarutse, bavuga ngo yongeye gutangira mu Bushinwa. Ngira ngo sinzi wenda niba ari ibihu, ariko bavuze ko yongeye gutangira mu Bushinwa ndetse ngo no muri za Amerika. Hanyuma none muri Afurika aka kanya COVID-19 yongeye iragarutse, itangiye n'ubundi kwifatira ibihugu n'ubundi bijya bitandukanye. Mw'abantu mwe n'ugusenga. Ngayo nguko ni inkuru nari naguteguriye kuri ubu ngubu, aho iki cyorezo cya COVID-19 cyagarutse, aho iyi virusi, donc abantu bari kwandura ibicurane bimwe nakubwiye. Abantu nabonye ku mbuga bari kuvuga ngo ni flu, donc nyine biri kuza ari ibicurane birenze ku buryo nyine bitandukanye n'ibicurane biza. Nuko nguko bimeze, biri guterwa na virusi ya influenza ndetse na virusi ya COVID, hanyuma ikaza kinjira mu muntu nyine. Ngira ngo murabizi virusi ni ikintu kibi cyane cyane iyo yica abantu mwe, birarenze no gusenga cyane. Ndabakunda, nitwa Shadu, dukomeze tubane mu makuru agiye atandukanye. Hanyuma niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.